Kublai fibra minta ngin shet daunnya French toast. Ngai peleng arteli Kumno ini sok merit ini chili flake berusin rai saking hakumnya saya memperlihatkan dia akan diketawa sepedem bread kumnya pedem tang sipang sobeng no sa shet no kumnya saya lang buat makan kendian hila ban pindan kam da brown bread ru da hibam step na jenni kalam tambah dangi abam step kate hai kamet kani kelai lada pisau tenat ye kani ke resepi. Semoga like, subscribe, but share.